Aujourd'hui aussi. Aizamjuru kwa data tuzo irayengenzi. Aizamjuru tuzo irayengenzi. Aizamjuru kwa data. Ijambo ry'Imana ni ryiza cyane. Ego Pasteur, Yesu ashimwe. Uvuga ati amen. Mbere murizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Katwifashishe aya majambo yo mu Baheburayo 11 ku murongo wa mbere. Aravuga ngo niwizere sibyo muraduhemba muri tubwire. Wumvise rero babene data oyaduturira ko pastori nkawe yobe. Wumvise rero babene data muri gitabo oya bene data urabi Yesu yarigisha sibyo none amaze kwigisha hari ibyo bita kwizera mu Baheburayo 11 ku murongo wa mbere. Tamurizera reka kakagabo tamurizera sibyo none wizeye aho isawa cyo dukanagara dusimbe bashabihe ndi nawe nta nahuze. Oya satana akorera mu nzira nyinshi cyo gusoma ibintu yazibagiye. Matayo 5 ku murongo w'indwi aravuga ngo Jeno hamenya gute nitwe turabageza n'umuntu yobimenya. Sawa reka tugume kuba murongo w'irera kuko Yesu yavuze twizere sivyo. Ni sawa urakomeye Mwene data nawe azasigura nawe ndabasengera yacha ndiha nakureza nyanya nagiye ntatwaye urumva mbetwa turyamanye zini kutuma satana akorera mu nzira nyinshi. We nawe uje gute ahubwo nimbara amashetani kurakurima umve bahuye nimbara amashetani uganda gusembere mu bandi kuko je narasizwa amavuta wa muri Pasteur ego nasizwa amashetani tunawe ni umupasito yandaranye arabanisha ndiha changaho rihe wambwa. Oya shetani aca mu nzira nyinshi bene data. Jendi hama nigiye kama wanje jenda ko nimba wasaze ndagusongere. Oya Yesu nasanze ndakomeye. Oya none wovuga gute umuvuga butumwa nka jewe umuvugishwa Mana nka jewe utse kundendereza ngo ukamawa Yesu we Mana yisime juru ndiha ndagusengere jendi hase ngo yatumubure yase paka kubera we mukongo yose ngo yafifisa kuma kenda nagira wabivuze ya Mana yanje we ujuva hehe ukeneye cyane nkagusengere erega ibyo ndayimoni ndabizayimoni we umviriza urabona neza mukama wanje ni kwawe jewe rero kagiye ka none nawe uje gute kama pastor oyaba irekana ni Mana yanje oyaba ndekura umunde kurengera ndeza renda bihinduye muraza murarabitse mvuga murabitse nkora